All right. Yes. Challenges. Na buwe boyungo ne ya. Hey. Na niwe se bado ndendesa uconvince kani uithya wa ngiti yunyeta mwithukicia wa Athiani. Yes. Kwa kutoni ndendesa kukuona uithya wa ngiti German Shepherd. Ngiti no niyetha na lifespan iliata as in ni kala na yebinda yanata ni misubi yata no kana withia ine kalanga yo ne yanenga service otondo na va wangali ni thia ni sine kunenga service binani misubi ona iyi socio ka mileage ni songa iyi socio ka ni asia ni ambe ya kuola lato yue gite wambe ya sia yo yekana right ni kenya nundu yue na family members wa ya nyumba gite no ya manyakani uno ne ngania uone ngania ani maito aya yuja umabu weza ithia yenzo be kune yaona ndakitali gite good no you challenges ila sie there wasi nene nyene there wangu minete nundu gite no ya siawa for example inyaku ai for about 60 days. Those are 3 months. No, 2 months. 2 months, yes. Ya mean no siawa. Sisi yawa kwaku. Sisi yawa peka indoketa wa wellbeing box ba isi yawa. Wesa aithi yawa kaneti tawa wa mwaki. Tola wangu kwa tusui. Ukesaidia ya temperature ya tukite tu. Tuyosa na baya ni yawa ni yawa thogoto na vembebo. Ukesaidia for the first 14 days. Tukite tuwe watu yola tani. Tudikala na inya. Okay. Inya eobo. No ukakite ina certain way. Ukesaidia tu kite tuikela ka box ine. No inya no akile akoko banza akanywa no tinza pyo. Obanza kasubani. Twase ni nyumba alafu kala kanini karumu kasyo. Nundu o inya ndaile umalanza ndakaete tukite tu wangu. Right. Wangu atiabu. Kuzo ni sikala nyumba. Ikala nyumba for 40 days. Na zisiya sokane nange. Niambe ya kuima. Nikienda nye. Ndo kwa nyumba kana. Watho kwani bai mututi. Okay. Yuba utipo yu andu aingi maeme awane ngiti. Ndo wakiko. Na ne kumabu. Na yu ya ileta yeko una ke mundu laiba kube nundu yena siana ba ile ikala mundu bau pakube. Hapa kwa hapa. Yes. Tondo kana kanini kanini ya mundu. Ona yu elawe ya mbesi ya kenduketa wa winning. Kwa eka ona sio winning wa pa sionga inya. Tutetu suito twa ngite. Eka yungu twayoka bola ikenda USA idi aiwangele wa. Right. Gite no ya mino bicha wiki ile. Niwe saidi ane bingu yemetho. Ni ya misio tamba. Paune bo menenga tutalwa twa minyo. Okay. Nundu wa prevent you minyo. Na minyo ne yokila nambemwe. Kwa ngite. Kwa tusui twa ngite. Na ndo ingi mayethi wa mesi. Okay. Ya mino mina yu ikiswile. Wa menenga tutalwa tutwa minyo. After 4 weeks. Ne wo uka menenga fa 4 weeks after kunenga kudiwa kunenga 4 weeks after kusiawa. Right. Pauli ebo umenenga you first vaccination. Chanjo chambe. Nsanze yambe, right? Elajeta wa parvovirus. Esune ya ne ya uswe ya ne pavo ne ndo mano ndo we asiana sieta wana sieta wana wa no we mudhuku muno ukwata asiana weta wa rotavirus wa kwetu wa yes. Okay yunkite nasyo wa usuweta wa parvovirus na ewo wa tusuitwa ngite muno na isune 4 weeks to 5 weeks usiokea ingi after week ile yutukite twena myei muonza twena wiki muonza uisiokesi ingi parvovirus uitonywa ingi aya taumabu tukite yutu yanete pa kwa 8 weeks kwa nini kwa 4 weeks uyi introduce winning yunda wa ingi wendeo na sio tuija nsanzo wende sio na sio ukaende na uya na winning ni no ni lazima so ubia ki meuza ki liquid toso
nundu kindu chambe ngite ndiso kakasuika yesa kakita unyenya nakwatia bu ukesaidia kanyenya liquid ya nikekuyana kwa mituki then in the next 2 weeks kaibi chomia wiki tadhandatu nikiambisia kuumanga yue kama isia tulelo nikekuumanga we introduce yo kaleu ka komo banini na yu ende yu kauma kwa vaccination yake ni mumui no banyama ukwa leu angite percentage la nene muno ni protein nundu wa sisa ba yo ilata soma history nyamo ni carnivorous sienda nyama yo la ukawambisio siwe yangima ya udhia tutu keso besia mwende ukekite nyama you beside their content nene muno ya leu angite ne protein haya yue kana twendeye nitwabicha twende na nzanzo nitwabiye kuuya leo mukamu mukwatanu kesa umano na inyende numa na sia na inya wiki ya thantatu bani katani sene nyake na unana no kami no bicha winning yune manene ma separate ya ukesa hithi ya medina tons yuma mino ya isu no training mami no ya niguo mesi nitaguna mamu no kukatonge natonga ithi na nundu volume yayo ni nene wisaithia thila yiya no jela jina uma no ti enough nundu siana isia kuyana ukesaithia yukamwe kenda content ya tukite twele kana tutatu na ngiti yo kada ilo sia tuyana paukwa kusia tuyana nyena asasi ya 0 to 11 ila nilo kwa tambinge kitumi cha kwa zianzilo no ulezidie ngite ikethi wana behaviors isio this ya pregnancy na ye my source ya ile tena itaba akangwete ikule na isi otondo twika ngombe artificial insemination ngite ni ka artificial insemination siebo no Kenya timbi chindu ta Germany kulatu masia ingite Czech Republic South Africa ngite yuma Kenya hivi dia si yuma Kenya nengila breed andi Kenya no uma wasio wa umisie ba ndisianza yuta line la nena yo isu ya working line ya umete Czech Republic alright tumedhugisia tena mwene ndini wa studio situ masito mako tonikitosa na paneta watina musemindu sokete tina webinde